Ni kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Markmat bat usam larang ba Hamlet san doling yo bangi jutip ni khot eight ko mu ba ham. Un aireng menta biang naka arpo miliam constituency bat ulalong ru minister hapok sarkar jong MDA kublai sibu ni pi ba ham ni pediang samai pi studio jongi na benta ini jingya keren halor ki phang ba pidan man ong na benta ni ka election. Paham kapanengkong kajingkeli kalong ba pi job na kaseng PDF bat menta pila ale join sa kaseng National People's Party balai i kabe jubon pi ba jo bat ya bro ka team ka jong pi kadai ka jing sha ba nga job na po ka PDF ga ka ne election ba mata arja apply ba dengan kono po ka party jong ka NPP pi ha ka jing election ka ba san kalong ba marway phim jula ban sim ya kanu no karai pilarai marway hak election plasa marway tiga don ka team ka baklan ba po mili mo jongi ka team ka bagi ong ka core committee kedi badon bon ki rang ba bagi samla ba kilong kemi ki ba la don ki baju song perkhat ban pej badon observe ya ka kam ki bangi tri ba ka juru nam ta ka lawe jong ka sanjima sima ni kedi ka team ka bal ai ka ya ka jing arabai senga ba ong ba ham manta kan ti ka ba sibun ba pilia no na po ka national party NPP ma ki ba bon ki we ki ba khot re kat ki ba khot terwai ngai thu bi po ka komiti mohon mahap ni kerlang ye di ka kam dari ka komiti hadia bola observe ba bon ki party ba fair ki ajumut inga ba ham ka bashkun ma pilia no na po ka party jongka NPP ka brika national party bar ka bias ka bre nani po selong maglia ka jongi kata ka di ka ek bangla skap ya ka advice joki ngiam jongka party ka jongi ki ai ki jing mentoi pat pinyo kan balai film sa ba PDF ki ai ka pakong san ba pelong ya pi ba fin ya fi ba ya ka committee ba kana advice pi ba fin join NPP pi kedi ka komiti kala pej bahate ya jelong zaman jong ka party ru umnei ba ya kadokti ba ka menurut kala pej ba observe ba ka jelong zaman jong ka party break ong ba ka jangai ba ka party ba kan wan chakmat dari ba kan la menyelam ya ka sencar kadar to hak state ka jungi bar kitip rodang liang jong ka komiti ba baru akibat po ka PDF ru ki ya kran sini stai bro nam taki election jong ka arjar apulai di kadi ke ba ki observe dengan joki ki ka jinga keren ki bubun ki balang sui parti di ki ya ka fisho jaga parti ki fisho jaga NPP ru di kadi ke ba ki ada examen pa hakar kam bade dengan rungan mengaru nganum le kumar kan mik kumala ra kam de ke bumde real jong ru ka ban pet kam jangai nang ta ka vision jong ba jong ka konsi bro we di hapan sngap ren terlang ba ka komiti ka barwai singa bangin hapan le bin po parti jong NPP hoi kadai ngai nomor ba omla ban punhun pat yo bobon balang ya borok pai ba jongka constituency de ki te pim num laban penun mo kumu minister kumu ba job nang kong ya ni ke election nomor ba sisen ru fi hakas aradar khalai mo fi kelam poisa ka thong menta ba fi la job kumnu fi sngo ba fi la yo ru ya shuki minister ka e ke jing sngo jong fi ka e boro ngangai be ka de jopnian jong blai dong bo dong thau ngam jupu perkat menu ru bang job ya ke dia bangam jumut dur hiru ba ngan long ko menesa jong ka sakajla bro we bo ka jumut jonga ka per bak labak te bo blay penya ikil jikim ko jonga ngayo bat kan ban yo ban bat ya di ka karan menesa jonga ka khamli pan ka khamli kro hang nuru de kala wan be po ka jing tawa jonga ba paham ka dapat long ko menesa hadi ka sokar bomta gadap jing su komen ka bakra mar ba bani ablong menesa ban pen omre tang konstitusi ban pet yak state hi bro ka we nas tu kamne ka basuk enga first time MD first time menesa rei la persangkat balak banai pada ka service ke bahatang nam tak state kan juru nam tak konstitusi bro kwe ka sohun ba ka men cibon ba apa di sans ne ka jelom desa junga ngalak bantre ya kam bar ban yod ka jisnya na bubun bala pila long teng ru nong yalam jogi jong seng balang menta kum nong yalam seng balang fiju perta ba pin yadai ka ri ba jai beriu kum minister pat hapok sarkar ka e ka ba pile na menta ka ri ba jai beriu pi ka de ka jingsha ngaladan po ka issue khat prasnem chosnem kum ujral chi jong ka khasi suen chinion bat ngi po ki issue gidan ka jenget ba ka kam chikri pai ba ngi kham ngai ba ka kam ka kran kham jam mania ka tien min chuang ngim chukam bunia than ka de bale ka kam ngile bi kam tara ka issue ka khan kum lom tar barbaka de ka seng ba ka kam ka jo ka spirit ka bran po ki issue ka dan po jong aru menta bang ladan ko minister jong ka sukar jala ngaso ko ben chi ka de Bagasu banai kubli kerpang ya kipai ba jong ka malim konsensi. Dubli maki ki ba jet nga, ki ba penjob nga,
ki isu juga jadi meriu ngamla ban keren pok kesokar ngamla ban keren pok kabinet min sha ngilong nalam ki isu juga ILP ki keren ai ki keren pok mor kran keren hajiau hamulai hasora ter ki isu juga border isu ki keren apok ki linti ki serok ki singkian ki isu juga ketian kasi ban perung pok ki isu dilu isu keren tangha ki ka sabar juga sekretariat redak jing yo pada jonga balong ke minister yo ban keren ki isu pok kabinet yo ban keren ru markmat bat home minister juga India habade bujudon kam yak isu juga LP natak state kajungi kata kalau ke ke bangila keren min syong keren sabar bad mata balong minister bre ngamla ban bat kemai ban lik pelong meeting isu bat keren isu ILP upai ba juga meliam lai ka mandi dengan ban keren yang di isu de ke ni isu ke bala pelong dok pelong sama ngabat keren pedekli na po ki perlok minister po kabinet ru man ki meeting keren ngam juga ban rias isu jong kajat bujungi piong yak isu juga ILP ki isu juga ketika influx border issue kaktir kasi bubun isu bakta ki muyap jong jet meru nyum juklet ngemla ban compromise yak isu jong jet meru bat kan no way pat kata di bodon pa pak snam ka jung ko jong kendiat ak bai dai pat bat ka uput jong ka ri jong ka khasi bat jong sipai namar pa haka constituency jong pi ka don ka benta ka bu sipai u konturput kani uba u sipai u kambo kani kadang dei ka sipai kai ke bafidon ban ong ban le lo kata pi kidi ki sipai hangte po ka jaka ka jong iru kidi ke bala le tam pha na ka por sa por pi mentando ki por man swala ker fencing bar khot war kelemo ba jaka bingi song ru la ker fencing kada ko lamar ba ki nomi khmat ki ba shwa kim simpai ti kane ngi akran ki ngi na ka snong ya keren ya kedua ki observe ko kedua sipai ule bi kam ju ker baro lo ker ti po jaka apa lemo ba ante dang mengni hante polo setun ru pasang ban kruat pentut nong sang jong setun dia ma tikap mangai ka kias bat GC ngim sha bamli bat pentut ya to ka ki bridge ki polo setun ki jongan jong di spai dimen swa uspai ulet bor bante upadi bor ba den ring is don bok ba yo ya jinterlang yang ka snong dekat ba snong terlang bat ngim jela bi spai bikin le tam bikin le hante bo konsi ka jugi baham kiai ki wei de ki mat ki ba pidon ban wanra la da pi job yang mentas hapo yang dor bartawan pi ban ong ban ra bi mat hapo yang dor bartawan kalam ke balong serius pa ka nginam la makro komar ya kinu ki kam ki ba yo la ban pedlo wa ke bakongsan kalong bangin yo so ban yo ya ka jingjo tika ba ar bre kalong ha bang yo ka jingjo ngim tip la kalong minister ne ngim la balong minister nomor minister imla ban ra ya kedu do kamat apo kian do bartawan kabagila ban shimata apo kian do bartawan de kum ki minister di tang lada ki opposition parties ki raise ki issue ki badai bagi department ki bangabat ila ban keren po ka house kum ki minister tibata bada ban ong bangin ra ki issue kum tam ngim tip ki baja ki ban long mo re ki main issue ki badun kami ki bagin dia keren lam de tang do bartawan dan nu ru kolong ba ngin hab ban bud dien ya kini ki penting issue ki sa selama po aksi ka jungi san puis nem liyo la jong jala jungi uput usam ngembiang kajak beri kusi jungi kajak beri watang life real life nyau lak idon kami ki an ki baklan ki bani dai kajak beri jungi jawan jing beri ki bana bar ke influx ka berskai ba menta pini le de kada kabor kamlong shu marba ka an kala klan ki beri kala nang kala sa ba fair bagila male amta kolong tanda ki an de tarang beleng ong badon kam badon no yaka an ki baklan kum ka inaline permit ban terkam po kasi jungi Kerang begelap bentik rekam dakaan. Di kata ko bi, kabar lu kalong kani ka border isu ke banglai keren. San kuis nem yo le jala jungi. Hatu la ban long begin kalong jala kun kerang kampur usam bobiang. Ni sutu nginam la bat benhulut jebar hoy. Abaga government ka shim ya ka stand ban self ya border isu ni tip ba shi spa ngim la bat benhulut. Don bi bangran hang ni hang tai. Ni in the long run bade. Pai bade shi focus on sem bade. Ni hap an shim mata ka stand. Lagi penbet manta yupur sam lanungin penbet. Pi manta ke Asam hadu berdi ke atur. Place po Sugwati, right side. Hadu ajan yo berni ke Asam ke atur. Beri ke kentur. Begitu lagi sokar barem. Kemudian kata ke inisiatif batong bagin penbet yo yupur sam. Susi mensya ki ong. Dadan po state congress, Asam congress, Delhi congress. Suk babat be yupur sam. Kada po tem lasil syar po state ka jungi. Ki jo ki parti. Hindi kimnot man siya minik isu jong po sa.
Tanang yong dan kam ban penbet once and for all. Ya put sam ujungi. Kila ban keren ketuk ni mata. Dikira ki jo ki break ban keren mata rei. Si fokusan sama dian kin sa agi jingro playang di tangan di soka kebru bat bet put sam. Mar bagi break kan sukan san. Tang la don put sam opati kana. Kene kene challenge kas jung gomen jungi rei nya paniat mat pet nanti kelong dian ki jungi. How benai nai weng jong senam arjar khat khandai. Baro nri pungut ki MLA. Kila yang menjur ba ka jelame kala don kami ka ILP. Nre do menta ki klem le ai kini. Pi ka jige bani keren bat ka sokar dia marba ka sokar dia kalong mutlab bat kalong minthi palak. Kat ki bagi keren kam ju ai ka juba. Kani ka pensat di paiba, kani ka pensat di sang balang bat ka pensat di ngiru. Man ka por dia kedua, man bagi keren. Man bayok kala bacim sang keren haban remind ka sokar dia kan le kamno. ILP kan ai ne ka mai. Hap tip dia. Hoi dia di ban tip. Be hadu bantah mane umdan kanu kejubat yang jok sokar India. Ngali nang yang juga kum minister nanti pi ngala tho daga di ole tar so Amit Shah. Ngong bo Amit Shah ga home minister jukri India ra borom. Udi ban ai ka jing sai. Ya ka jing kwa jok sokar Meghalaya, upai ba jing Meghalaya ya ka inalain permit hapo ka si ka jungi. Daga di ole tar ka tho. Mudur pi Inyo kat nungut ki minister kat nungut ki break batok di oleh tar padikan lagi isu. Kadang kopi pengang thok di oleh tar so Amit Shah. Ngi kwa ga ILP, ngi kwa ga jubat nak sekarang dia. ILP kaktin ka si po ki sidil. Jubat. Da kaktin ya karan dum jubat, da ka jingi thor jubat. Kata di jingi juga sekarang dia ka jungi. Da kata don kam bandan ki break ki ba khlain ki break ki ba slur ki break ka jingkhle bandon po sakar ban long kum ki nang elam. Hap ban yele ebet. Kan empat iki imat empat page ko mo tera kodon kami ngi bagnya ile mo isu LP la ekran du 90s tet bar khoi dan empat don batiko menuru di tangan ke sarkar baka sarkar dia ka tip ba pleng maglia ko LP adi baka sarkar ka pas ya ka cabinet bat kin rep hangut apa assembly ka pas ya ka official resolution bagi ko LP ka sarkar dia ka tip ba ko LP pa maglia ka sungi mar habi pikiran baka nu ki isu dan kam ka belum officially. Pisi doman ka ketian kum tu, yos ko mantala shala klet. Lekan dia bakle sokar mata bade bing ada ka official resolution sport ministry shathi. Kade ka sokar ka tip officially ka kwa ka tip ba plek ba maglia ka kwa ya ILP. Yana pan yele ngini su, kinam la pan song dan skap. Kajing keno ko ong pade ba kani ka sokar MDA baladem. Hapo kajing ngalam jong NPP gade tangka popet jong BJP. Kai ka ba fidon manong hala. Pi kata kalau pi kini ki opposition party dikim la ban ongkom ta pada kinyo aneh kum nan ja RF nit kan mau GP ke NPP ke ka party mar ngal dam ta sans nam la tri kam langi so thu ngi don la ka juga board pan sensar hapo ke jalan kriya ka jungi dan Delhi ban khoi chabi ya ke NPP dan Gujarat ban khoi chabi ya ke NPP dan Kolkata ban khoi chabi ya ke NPP ni sensar hi daljong ya lajong Tenaga daw TV kedik isu ILP ru. Mench kongres ki kawa te ILP. Napo Meghalaya ki ong kwa ILP, na Delhi ki ong MM dekam ong ILP. Hap skapjar. Napo Meghalaya men skar kongres ke bailam. Kong ki kwa berbay no ipur usam. Na Delhi khroi chibi ong MM dekam keren. Ka ai ke NPP kedik parti ke bam da syak kan khroi chibi. How no nuru. Di treke bala ka jong gonong rem la jong stan ka jongi. Kam tan kanu ke jing de ke jing so padang ke BJP. Ke BJP ke dalam ke jong ideologi, ke NPP ke dalam ke jong ideologi. Bar umla balik ang hang no noru. Bar dalele ru minum sya baki nunu ki an khla jong ka sakar BJP kin pilre kam apo ke state jongi. Ke NPP kam tre. Kani ke uniform civil code baka sakar dia ke BJP. Ka kwa ba borok ke state komputer kami ke uniform civil code. Kawai ke an kawai ber gerinda bar kawai. Kata dia jong BJP. Lagi kan pilih orang dalile ru ngam tre ba yakni ke uniform civil code bar terkam apa ke state jongi. Kejala Meghalaya juga kejala bakar pang. Kejala ka batibri tu blai ka mani lai lut. Ka badan la kerkom kan kor kan ka. Kariti grustur katien katli. Nyemla banon badan tang ka we ka ai ka dia brak we. Dan kam tarang itu dan kam ke NPP ke parti ke bak lain ke babul ki nomor babul ki nong yele. Persya ya ke BJP. Mar manta pin don sarkar pin don lai samut san remut. Pin ke BJP kam sengam. Kam sengam. Dan kam ke tim bak lain ke baslur bak ke basatar ban dia yakni ki yaki jiktu juga sekar BJP. Tak rabat ong pi ba ka BJP kadi ka popet jong NPP BJP juga NPP kadi ka popet jong BJP kalau bakla ARM. Hani setiap jongi kelang ke NPP.
ke BGP ke dong sedian kadang sedian football Menta baham pila long san snem kum MLA bat pila bat ru ya shupi minister pila le shibun ki kam penroi ki kam babahana menta ka constituency na menta ka jalaro saki ai dang aku abni asno no pi saki ai ba pi sngo ki like na kitu ki ba pila mention ki ai ki de ki we ba pi don kam ban kentiu ya ka jala kam tam ya ka constituency jongพี่ก็มาเลี้ยงคนส่วนสี่จงอีก็เลยก็คนสี่ก็มาเหตุป่ะที่สตูบอกบากีพอดกับประเด็นที่โพสต์เนี่ยก็สั่งเสมันชัวกับดีเวล็อปเมนต์อะไรต่างๆก็ปาร์กับดูหน้าบ้าพอกับคนส่วนสี่ก็จงอีเดี๋ยวนั้นรูปบางงานจบบางงานถึงอีพีสั่งเสนเมื่อกี้ไปบ้าคิดติดประเดี๋ยวนักเคลมยอบันทึกคำปราบสั่งเสนอยู่ตั้งหลายเสนน้ำมันก็จึงโดนjugaเคลมโควิด-19บัดกี้บ่บ่นบัดกี้ problem เกี่ยวกับพวกเสียตั้งหลายเสนอยู่บันทึกคำอีพีกับดีเวล็อปเมนต์มันดิฉันละละบันไออีกจัดมันกี่บ่เพร์Development kemudian ketika komite development ke bang latik orang yang jua. Kabar kalau kemudian ban kentiu ya ke politik equity. Kabalai kalau kemudian ban pet nam ta ke jengek ke norep ke jongi. Ke basa kun ban kentiu ya ke kwat khia ke jongi. Babasan kalau kemudian ban pet pada nam ta ke khna samal jongi. Kam ta yang jong ke sports. Si bon ba ke skim si bon ba ke pisau ra po konstitusi nam ta ka roi ke pa ke jongi. Ki pat ba ki tip ki i ki saki ya ke ni tak ba khoi. Tadi yang jong aru umdei tu mengacu kum ta pi dan ke report ke bangla pekrep ban aish paiba ki paiba kan i ken ayu ngatrai buta berosan snya bat ngasutrat ban pi ba man gisno bang lai babon ki lengo gi ong baham pi skim ni ken ni kon ra bok song thau jing bre bagi trai ka kam kala kanti ke ple te bat ka ar ke barang don je onut manta nam ta konsi ka long ba ka roi ka par ni kampat biang lai snem ngatrai umla ban le lu bar khoi dang bun ba ka jing na don ki snok ki ba ki snok pila do dan kam ban pet ban bahai kini jadi kisnong ke bak umbam di kolong kabaduna dan kam ban pembei kini bar kongsan ke bangara anglut mata kolong bangi kwa bandon ka wei ka college sapo miliam ka jogi ki ba bon ba samlan po miliam jogi kali pule college sabar ka miliam jogi en rei anglut ba kan dio ka la ka jong ka wei ka college bar nam ta ki samla jogi ki num than de jenjar tham sapo sarne tang po miliam jogi ki nyo ya ka jing puli ka biang bat ka baar kabar da ang nuot mga kolong baladang iyo iya kajaka marba kajaka ka problem ba dadang iyo iya kajaka kan persang banora ya kawai ka IT Hub Center IT Park Center karang bala ban aikam ajam ya kena samla ka jongi mentang abat ko minister juk IT Park stil government ka jongi la dep ban pli kawai ka IT Park hang tai po ni sulong hapo ni krims hadu manta nyaus pa tam di samla kasi jenti agrogi batrai po IT Park Babon kisah nak kasih batai sport Delhi sport Bombay sport Bangalore Iwan Pai sport lagi maka dikejut ke kami kita mata hang tai po IT Park kayeng kajan kal air pangat kiyo jan yang nasem kasuk kasan kam dal ka jingting jing sbet ba news pa tam ni samla ji kita itu po IT Park tiga so balada ka ngiho ya jahing ni don la ban le mli bala ban le ila ban yo ku IT Park sentar po mli mang tai kram bang plilat swai samla ji pas kelas 10 ba kelas 12 dia rekam ada pok IT Park Center dak long je unut jangan namta ban yarap lang namta ka problem jo ka unemployment pok ka konsi pa kunjuru ak state ibro ko hak bai dei pat bat kani ka Shillong Tamabil 4-lane highway ki bon pa ba ki bo dong ki kenor ki ong dei MLA dei minister jongi bo klem nei pi long ban karan khniat lo ta pi long kumta ka dei te Abi ya kedunu ke jenge kibre barbor ki paikmat syak emli. Paikmat syak bari kamta. Kadai bikin keren nomor ba. Ki pai ba kya bani ho hi ya ke sisa. Tinrei ngi sukumen ba dia ba kadi saka hadian melayo kelaila ba dia ban penyo ya ka clearance po ka defense ministry. Mansna ya kani ka 4-lane road. Na po umserpi po banyun den na banyun po dakui setie. Banyo jeka puta kamle kam bosok. Dari jeng tengok jeng sarkar la banyo ya jakan apa ke defense banyo jakan defense kau ni busuk apa cenjar pa di sekemen bangila banyo ya jakan mata ka kam kelayan riadien baka kam kelayan pada ka jarang khat baka ni kalinti ka di ka 4-lane baya chathi kai tinghu bar ki payum jeng ka gertar selong water supply scheme hang tei po par selong bar kalinti ka yan ju upai lain uyai na ju di kani ka bla principal ya kani ka company baterai ni kusro menta katu ka company ka baterai kelas sange no yakam ka serendar no mar bakam yo baterai namar badak yang jeng PG kana persyang berpenbet liman setting ik padan baro
Mentah ka pailang ka poh untuk primer. Sa stang ka tu kan ni. Dia maradap ban sarap neliang jaga PhD yang ni ki pailang bar khon. Kani NHIDSL ru ka saplino ek tandar baka khot. Marya long bantri ka kam ki sapi ka tandar kat abayo kam mulak bantri no ya ka kam. Dia ka long sisa ka cengek, long sisa ka ba. Keduk ba ka cengek mo. Tangi bapa meliam ki sup ya kani ka cengek. Ndri da khat dia nam tak ba shala sini dia pada ini syak stom sport. Marbaka kam payan kepisah nak ministry lu kelas section kakam kan debet dari sujar khat tangga ni kejut ko perenggi pipeline berkesrok kani ka lapinski ya kakam tong ini paham ta sya kini ka jingila election mo kidon piadon baro prangut ki candidate ki kertong ha kani ka jinga le uwaina ki candidate utau baroni lengdo uong ba pisu tok ba pisu job tok ni kani election bala dep ara jakat ha pisu tok ki pai ba kai fidon man hola pi teng kalong ke ka ba so phala ti ibaro ni ba haka kerta ka ban rep ar replace nem inda ong kum ya kata kentien banga nga su thok banga job le sar jaga pra ti kabla e tan ba ki pai ba tin so thu baro kam ta ke jing rem jing baro ni don gidaw klem gidaw unmla ban rem ilalong emeli RTM lalong di MDC RTM don kidaw pencarep hak election klem kidaw menjurem menunggu kadaw berkong berem election ngai thu ipi kabanengkong kalong ba iklma banweng yak isu jong kemudah mo yak bor jong kemudah iklma banweng na pok sidul area boban nomor 2 kalong ba ki development pok konstitusi kamdon kanunuru mudur mapi hapok sanmer kasnong kablasai ki nom ikmat iki MLA iki minister iki MDC ya ko community hall ka presna manga pilango itu ipi bar ka presna ko community hall pasan mer ka pisar ngase na podis council mentai long MDC na podis council ngase khat wi laptam ai po ya ksong san mer presna ya community hall kasurok ka balado apo san mer saw lap na pinyo pen ba po san mer pilih bentak san mer la ba bar kan itu ipi kasnong san mer kelapan ya kubika jaga na po ka tanat agriculture department kakwa jaga kendiat bansna ya kadika top filter nomor bo san mer te ki na po pa ima nang te po san men bon direct batch yang jongki ti e po hieng ka poi ka jabo ka ru ta teter mar bom don ka filter ki kwa ban yo jaga bansna ka filter te po san mer na po ka tanat agriculture dagi snem dia pan jaga kemio mar job nga tang de kria banang penyo jaga hang te po kalti bele po lom chlong kabri ka jaga joga tan agriculture rapni ho jaga yak shong san mer basnai yak top filter takra upi ka roi ka par khamle bar ka balai kadaw baram ibar ni kolong ba ye lamba kala om tang pa iba jong kabli musun si ri pa iba jong ka bri nyo trap jong jalan mikla jongi ka bai ong ba ka jingti yurnyam kam don jingma e ro ya la ban ngai kita gidaw te khama ban wengi muda kam don ka roi ka par baka jinglam maklai pa iba kabi ong ba ka jingti yornyam kam don jema iro em yu pa iba ben rio umdei ba yong komtaru de sanru haka arja rio arja nyolo kam bakla mangaya ka MOU bat ka UCL bat umdei ting kataru idale cha po judu ka stage po jarkan ban bat itu yornyam ban do bat ka do arta ko I love my country I love my India yap upa iba jong kita kelati kita mengira makan election arja ka pra baham i baroni i ongru ba pialam bakla halor kemudah pi kata kelong ke bamla ban pedang dalero ya pi ke isu jong muda lai kran do snam arja ka san kan tuyo ka nyoka pra bat omde tanga mori bakran spang ke isu jong kemudah ka senjuk kidong sar nong parslong ka kran ya ka jing terput jong kemudah ka senjuk dong kidong sar nong jong ka brinyo terap ki kran spang ka jing terput jong kemudah ti kemnu nong banga ngai lang bakla ya kan kemudah kiram basong ki keren namar bak sokhiya ya jikan do jingya jing brio hak stong ke jongki tede kan ni ka bangala ai ko commitment jonga ha arja ka pra bangong la upai ba open job inga ka bani kong du kalong banweng ya kemudah na po ki sidil area baga sokwan bani thu ipi baka kular ka bangal ai swak election lala banweng ya kemudah bakal miru apa ke notification haka khatsan trik umra April arko way kababatai sai baka bor jong muda manta kudon baitang po municipal area
Bersebar juga municipal area pada kadai ka Khasils Atmos Its Council. Ta kalau ke ek baki pai ba kirang ba syong pikwa ya barweng no ya ka bor juga muda na poki sidik area. Pila penpau ya ki mat jong pi baham pidon show ban ong namar ba ki kini ki kertong na pedeng jo ki kilong ke challenge pi kilong ba ki ban yele persya pi menta ki wei mat lani ki ke ba pin le ban ba pin job ya ta Pida kaliang jonga habangaya ban campaign ya election jonga ngalit supaya ba banitu ba ke kam bale ba kam ka ba nan sale bat ka basusi long pa kene ka jing campaign election mata nga i bakla hardor pa pala kat bagi campaign bor ka campaign ka blong negatif ba su campaign target yang apa ubaham kumta yung ubaham usarung BJP ubaham nujo baham sukang talai ke mani nujo baham unum sya syublin jaseng nujo baham unilam garo bar ko 10 million jugi nujo baham ilam dikar bar ko dikar wan 10 million jugi nujo baham uliak je lai pujai ana manta baham lasdang saka kenya ka krem long si banikaran kumta election kumno nga brihan kan saka kenya ka krem ngari kon kersang kon juga balang tang negara opinion yak omba baham talasang saka kenya ka krem kabam la pano keren kenya kimat ki ben keren skap ka inviti keleng ki keren betul semua kumta ki demut bangar kolong kumbolong ki be kumta ri kumtip nga di buri bo perwa gabon kam ka dugon noru dipi si blay ki si bon ki shi mani si sian lai bana ngam ju pep ban ja sakal me ki khoi try tadi ki jing ko junga terang ngam ju ku ti nu khoi na tri bela kam ko junga te kadang tipi ka jingle am election arjar apply kalong ki election ka basuk ka baki pai ba kila nang kelas tan ki pai ba kila su thu ki bar khoi kem net show is pen be yak jing petami jonu noru kila examen dia bar khoi pramut candidate ki pai ba am ta kilong doktor examen bar khoi yang ngaro examen ken na do job arja ka prang long kum no ka jing ka tien jong long no ka kam nga tare kam no nga don lok ka ngut nga don khon ka ngut nga sa ki ti bar khoi beliau konstitusi kabaret dang la ban tip na dong jelong juman juga beri ya ka moral faktor juga beri kitip lu bar khoi ki pai ba nom liam ki pasta ki besar ki tho ya ki kam ki besar be tho ya ka akor brom wat jelong jong yang sem kita ki quality ki bagaron ngam arta tien ki pai ba kan jip yang ya election ajar kulai kublai sibon baham na benda ka por jo pi kermen ba ka jingle jo pi kan poi sa ka thong tak kublai sibon ba jo